Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. What do you want? A chocolate. You want what? A chocolate. Oh, you poor thing. Yeah, baby. Oh, shit. Let me tell you something. Let me tell you something.